Yeah, ngoba elokishini. yeah. Ukusuka nje wakhe elokishini uzohlala la. Yeke ukusuka ngeyigeme. Yeah. Kushuthi lo sisi lo engizwana naye uyahola imali yeqola yabo. Yeah. Athi hayi iyaphela inyanga. So hamba eThekwini, siye eThekwini siyofuna leshandise sidla iwunga. Yeah. Sithola cheap eThekwini yabo ngoba ilokishini ayisibiza nokubiza. Manje mayisibiza kumele siphante show sigcine senza amacala. Yeah. Hayi masenza amacala ke umuntu kanti uzolandelwa yini izinto ezimbi. Yeah. KK okuyicala nje kwangeyona imali enkulu ngaboleka imali ngiya kwelinye ijalidi ngiyosebenza ngathi ngizobuya ngiyikhokhe kanti ngizongaholelwa kulowo muzi hayi kingake sekumele ngikhokhele umuntu la akasakhokheleki ayibona leyo nto akasakhokheleki imali yakhe khambe isikhathi gcine ngithole enye ifoni ngimbambisa ifoni yabo ngithi akabambe nayo ifoni abesebenzisa ngoba uthi ufuna ifoni kanti naleyo foni inkinga nami ngiyabo ngiyipharele nje nalo foni inkinga hayi mangilethela le foni inkinga athi ifoni ayisebenzi sekumele ngikhokhe imali manje yalapha ejalidini lo baba sengitshela ukuthi angibuye next week yebo leyo nto futhi mangiyithola le mali 100 rand ngiyawuthola ngiyawubhema ngeke ngithi ngizothatha ngihambe ngiyokhokha ngawo nje ngoba ngiyankweleta lo muntu yabo leyo nto leyo nto umuntu avela asuke ngalezo igeme lo muntu lo uyashaya insizwa impela nje ngikhaya nawe insizwa nje emnyama nangebanga hayi lensizwa le avela athi sisihayi sohamba seThekwini indaba la elokishini ayiyabizi uwunga sibaleke nje nawe ngoba umfana oright otrend yabo ophilayo nabantu mina ngahlangana nawe nje ngithi ngiqalekile wangisiza ngishawo arosta kufisisi lo avele nje ngamthengela ngibuya khona ejalidini futhi kuyosebenza ngathi awushoda ngani ngathi tso nakha hayi sihamba wadla usaconnecta kamnandi saze safika la eThekwini sifika ke la eThekwini asazi sifikele emarket usehla kamnandi sivele umnandi usisi uholile imali yeqolo usehla kamnandi safika eThekwini sahlangana nabafethu kodwa phela 2 days sala Albert Park sahlangana nensizwa uMashobana abantu uMashobana usebona umama vele umngane lo mina sengibizwa ngosibari nje madoda sibari hlala phansi hayi yabo ujabulile phela uMashobana ubona umuntu wesifazane yabo azophilisana naye ngoba naye behleli yedwa kamnandi ukujatshulo nje ngusibari nami usibari ngiyasaphanta usehlele eThekwini yabo ngeke nje azaphanta uzohlala la ngoba uyafika kalazi iTheku yebo leyo nto somfundisa iTheku simfake endaweni ekhambeni kwesikhathi ngahlala lapha kamnandi insizwa impela kuMashobana nawe uyamazi abantu naphume nje eyicocile kamnandi phela nje 30 minutes awusebuyile la no 150 200 spam hayi wabhema umuntu kwangena komaskandi hayi ngempela sayibona sayithola ngo20 rand sayithola ngo18 masino 200 150 sinemali eningi simnandi siphenyiswa yilo muntu lo soba u2 years afford into yokudla yabuya futhi nayo kamnandi ngabhema lapha ngabhema kwaba inkinga nje sathi manje sibonana ke nawe nje khambeni wesikhathi kwasho ukuthi umuntu usemnyama yabo seza ngala kodwa usantshontsho kodwa uyafisa yena ukuyeka yabo ngathi mangifika ngala emakethe la ngafikela khona ke sengibona ukuthi hayi yabona impilo yami manje isinzima isiwest cause into engifuna ukuthi kuba deep kuyona ilesimo ngesikhathi ubhema usuhlanya ngekhanda ilapho ke phela engafika komarket sengifika elinye idrug angani sengifisa ukuyeka nami ngithi hayi ngifisa ukuyeka iwunga hayi ngiyeke iwunga ngempela kamnandi hayi ngijabule ngigqugquzeleke kukhona inkonzo engihamba la isonto lekuthiwa baka Jehova athendele nalelo sonto kancane ngiyeke ngempela iwunga ngiyeke nangomkhuleko futhi ngiyikhulekela mina ngoba manje sengizama ukuavoida noMashobane le genge le nazo sisi ngithanga ba-avoid ngicine ngihlala ngala ngako point eBish ngihlalele khona ngishayela ulwandle kamnandi ngikhuleka ngisayibhemi iwunga lapho ngivele ngilingeke nje yazi usathane nje avela kulinge hayi ngilingeke phushu ngibuyela la emarket nginamasenta amancane ngithi hayi ngayithenga iwunga angithenga ithiki yabo ngoba ayinawo arosta awuyiqalekeli yebo sengiyajova into ewes sengifuna ukuyijova nalethiki ayijova le mshandisi le uyayibhema even intuthu yakhona awuyihold yebo hayi ngithathe ngiyijova okwesi ngiyijova mina thatha isibuko la hlabe la emqaleni ngibuke kanje ngiyijova
awulala u4 days bemile yampahla. Ayi yazi into eyenzeka lapha mina angikholwanga noma ngathi ngasizwa amadlozi noma yithemba enganginalo uNkulunkulu yini. Hey ngoba into engangikhuluma yazi kuthiwa uyibhemu uyahlanya. How much more uyijova? Kwangivele ngathi ngiyahlanya kodwa ukuhlanya kwami ngangishumayela. Ngikhuluma nje izinto ezinhle zikaNkulunkulu yabo ngigqugquzela abafethu kanje kuyayeka kuyaphumeka kawubonga kanje ithemba yabo thiwa hayi lo khona into ayidlile kodwa siyamuzwa kodwa manje ngeke akahamba konke hamba nayo. Ayisangane ngihambe ngiyolwandle lapho ngifike ngene olwandle hey wena shumayele lapha yabo sengiyibona nguPastor shumayele ngishumayele yazi ingathi hey isimanga angikholwanga kodwa umqondo wawukhumbula kancane isuke la ngenyawo ngiye ko point ngize la emarket mangibuyela ko market ngiyatrya nje usuku nemini awulali ngijovile and futhi ngioverdosile and futhi to staff esebrand esivele sikuhlangise nje bahlangi baningi amafethu abanye bayayibulala yebo leyo nto eyisanganiswa yilento le into ebhlungu kodwa mina ngibonga nje uNkulunkulu owangisiza ngoba ngangithandaza ngikhuleka ngikulona le drugs yabo ngikhuleka ngicela uNkulunkulu angisize ngithi ngifuna ukuye ekhaya ngikhulekele ngifuna ukubona umndeni wami esengisile nawo udadewethu mfowethu wona umndeni wami angisenabazali kodwa ithemba ungakuthi ngithemba uNkulunkulu wangisiza nawe waphinde futhi wangigqugquzela ngoprofessor ukuthi hey uprofessor yinhle lento ayenza yabo usiza abafethu yebo leyo nto nami ukuza kwami kokuqala la khona ulwazi engalithola ngathi hey yebo leyo nto ngaphinde ngagqugquzeleke ngathi yazi uprofessor mase ngifika futhi ngasekhaya thi hayibo wena uyatrenda sesikubona ko TikTok sesikubona ko bani yini baba kodwa khona wakhuluma lapha oku right khona wawuvuma lapha okuhle nokubi siyakwazi umphakathi mawubona umphakathi manje uyajabula uyakwamukela emphathini wani kwenza umphakathi wemukela uyalibona ushintsho kabe mithiki lapho ngagcina sengiyana even nase Arkekhan enhlanyeni kuthiwa manje ngihlangene ngqondo enhlanyeni ngqo ilento le chaza eclinic ngisebenzise i-drugs ngakujova ekuthiwa Tristan ithiki ngajova emqaleni so manje ngathi ngiyahlanya kodwa izinto engiyikhuluma ziyiqiniso ngoba even nomfethu engibamba kube ngathi khona abantu abafuna ukungibulala abangilandelayo ngoba ngaze ngayongena esontweni la kwelinye isonto ngangena ngafika ngenza imanga ngiphuma olwandle imanga engazenza kule sonto ngathi ngifika ngingena yabo ngiyashumayela angazi noma inkosi yayingihola noma ingilosi usathana I think wakubamba ngendlela errong ngovele manje kwakuyangibamba kodwa ngena noNkulunkulu la phakathi ngoba uyayibona ukuthi lensizwa le khona ithemba enalo nganginalo ithemba ngoba ngangiyikhulekela even mina ngoba ngathi ungikhuleko ngempela uyasebenza bonga wona ukuthi mina wangisebenzela ngokuthi ngaphuma edakamizweni ngaphuma ngaye enhlanyeni ngahlala 4 days ngaba right kathi wawuse right asimdedelweni mfana yabo leyo nto ngabuyela ekhaya mangibuyela ekhaya bamgamkela kamnandi ngahlala ngenjabulo ngazama ukuyigqugquzela kuyimanje ngiya attend inkonzo emvuzane CCC Claremont Choir Church every day Sunday every day Monday umkhuleka iprayer ngiya attenda yabona nje uNkulunkulu yedwa nje mfethu bengihola ngoba phela kulela sonto leli CCC before ngize ngibaleke khona ngaqala ngathi ngiyamamukela uJesu ngiyamsindisa ngensindiso yami kuyimanje ngabuyela kuyona le church la engavumela khona uNkulunkulu ngathi ngiyamamukela can you pray for us man engizokubonga nje ukuthi uNkulunkulu nje namhlanje usiphila usuku siyabonga wangilondoloza ngaze ngafika la ngabona abantu bami engibathandayo futhi ngisazogqugquzela nabafethu nje ngithi uNkulunkulu ukhona edakamizweni kuyaphumeka ungakebe uyijaji uthi akuphumeki it's easy ithemba laNkulunkulu nesupport uzosizakala akukho kudlula uNkulunkulu futhi mina ngiyamthemba futhi uyangisebenzela kancane bafethu idakamizwa azikho good azikho mnandi ziyahlukumezana sonke singena ngeenkinga ezihlukene nami ngangena ngeenkinga ezihlukene ngiyibona ngithi angisenabazali ithemba ime ngimdala mfowethu udadewethu ngizobanakela oba ngadlala abangani kwangibona engathi sengifudumezwa abangani ngoba lisekho ikhaya lemfudumalo yefamily yami ngaphika nabangani ngabhema insangu ngaphika nabangani ngagcina sengingena edakamizweni yini ile yamfudumalo engayilahlekelwa abazali engazange ngiyithole
ngayithola kubangani kanti sebeyangilahlekisa kodwa ngathemba uNkulunkulu wangisiza ngingedwa noNkulunkulu wami nibhekene ngeziqu zamehlo sibhekene ngeziqu zamehlo bathi ayikho intandane ungayijaji isona sikho ungalahli ithemba so konke lokho ngiyakubonga nje nayi crystal le ithi iyabheda kube ngathi yakuhlanyisa kodwa mina nje ngibonga ukuthi uNkulunkulu wayekhona ehamba nami ethi uSathane ungihambise ebusuku kodwa ethi uNkulunkulu ngihamba nawe ngoba ngadala imini nebusuku nekumhlaba bathi Sathane siyamnyathela nangu ngumkhonzi manje wase-CCC eMbuzane endilela sonto futhi ngiyalibonga okumangazayo futhi njengoba ngize la nginesifundo engisihambayo uqale ngolesibili isifundo sokuthi ngiyobhabhadisa ngomgqibelo ngiyobhabhadisa kabusha ukuba nje benginefoni bengizovele nginishuthele ngini TikTok nginibone ngibhabhadisa ngizala kabusha khona impela ke manje bazalwa Isibonga so ngibonga ukuphila nje ngibonga ukuphila sithembele uNkulunkulu uyasithanda asibongeni ukuphila bazalwane uma ubona ukuthi usaphila uNkulunkulu uyakuthanda kunenjongo into akubekele yona don't judge yourself don't lose hope sibonga uprofessor nangesupport asinika yona nengqungquzelo konke siyakubonga I'm happy la ngikhona ngiyajabula ayakusho wena mfowethu kusho the energy mfethu onayo I'm happy mfowethu ukuthi usuzelwe kabushaye kodwa akusho lutho lokho ngesibuyele emuva Saturday ngiyobhabhadiswa uyakhumbula ngidibana nawe uhutshwa abantu angazi wawenzeni kodwa avimba mangithi ngizovimba ngifica uthi wena yini lo vele ngiyeka yabo Sathane ungadlale ngawe kodwa futhi ayiveze ingilosi uyayibona ayiveze uNkulunkulu abekhona ngoba uNkulunkulu uyakubamba lapha abezokubulala abantu yabo abezongibulala yabo uNkulunkulu uyaba khona noma ingephi uSathane even abumnyama uNkulunkulu bakhona athi uSathane ngila athi uNkulunkulu layo noma umuntu wami lo athi Sathane ngila bengihubha abantu esibafuna ukuqeda ngami yini ngiqalekile usuqalekile uba nesibindi yabo ngoba even umuntu ezokushaya yabo ngizoqeda ngalomfana kodwa khona lento ekuthiwa uArosta ekushaya hayi unamanga lo yabo yini ilelukuluku leli lokulangazelela lento uthi cha ngeke ngiphike nayo nami ngiyothi ngiyakoloza abantu Jojiyane ngiyabaleka manje ngokwenze njani cha usikhandi story kusuka uhlala ngoba wangixoxela mase sisodwa uthi yabona lapha Shuthi uMashobane kwakuyena umuntu osiphantelayo yabo uMashobane amazi kuumuntu obuye adla amaphilisi yabo umuntu kadokotela ngaleso sikhathi wayese Eddington elele for egula wayethathwa yimina la ngemoto amambisa khona lapha egula mfethu Eddington phela isonto sekuyimina manje kumele ngiyophanda phantele nale sister first day ngiwuphantele umphanto waMashobane uMashobane yena umuntu oright omdala ngabamba inkunzi akaphoqi umuntu umuntu nje oyicelela usizo yabo ayichazela isitori sakhe bamsiza nami ngiphanteke kanjalo ngicelela usizo ngithole ngibona ukuthi ayidonsisa le shayisi isilwane siyasho Arosta ngivele ngibona ukuthi hayi leli tafula lahlile sabe thathiyane senyapemba nangu mfana ngithi ngiyanqamula ke manje hayi ngasinda kodwa ukuhlela into encane abantu ukuhlela into encane ngoba nawe wathi ukuvela kodwa uyabona ukuthi ayikonakele la kuthakalana ngabe yiyo lensizwa le nami ngiyabona kodwa manje ngemumva ngishengonile anginasikhathi sokuthi ngime nawe ngithi hayi bo baba professor ngoba iwunga uyabona ukuthi usho ukuthi uNkulunkulu mfethu wayazi wenzani ngoba kwakungaqhamuka omunye umuntu akuvimba ongakwazi yazi njengoba phela wasidala akasidalelanga nje ukuthi sizogqilazeka sizoba yiqhiba wasidalela ukuthi sizobusana lizwe uyasithanda and kwasekusondela ukuthi uyeke mangikhumbula kahle uyabona uSathane wayesefuna ukwenza khokho kusemanje akubulalele kuzona idakamizwa bafowethu lento kanti enjani yabo iwunga uSathane iyabagqilaza bafethu ngangoba yini ngithi uSathane ila abaningi abafethu begcine sebebhema belingeka ethana bangizange ngaba nabazange ashonela abazali yabo ayinkinga ehlukahlukene nje kodwa oyibonaka ukuthi le inkinga iserious ngempela
lo muntu lo shuthi wayidinga support kanje wayidinga imfudumalo kanje mhlambe khona wamnukubeza mhlambe ngokunye egcine esewela into ethile yabo so manje usathane nje avela akusebenzise nje ukunika izinto lezi nesizathu futhi saqhamuka kodwa uphinde futhi uNkulunkulu abe khona athi lento le uzoyidla forever isikhathi esiningi uzoba isigcina salento into eyanini yabo into futhi kubhlungu futhi ngoba uNkulunkulu uyakupha ukuphila wena still usayigqilaza uNkulunkulu akupha ukuphila wena still usayijaja lento leso ibhlungu lusathane leli drugs kodwa manje abantu badinga ithemba lokuthi mina ngadalwa uNkulunkulu ukuthi ngizolibusa leli zayo ngokuthi ngizoba isigqila yebo le nto sizobusa izwe esiphiwe ilona so manje inkonzo lengihamba iyangigqugquzela day by day and I'm happy njengoba ngishilo ukuthi ngiyobhabhadiswa ngomgqibelo yabo nje so konke kwami nje ngifisa nje ngathi kungalunga engikufisayo ngoba nami ngumuntu okwaziyo ukuzenzela into ngezami izandla uma angifundisa wami ungizala ayikho into engakwazi ukuyipheka bayazi ayithu uyalidala lapha ipoto hayi ngonakele if noma kuthola ukuthi nizoshaya irice la nosawoti kuthatha yabo leyo nto ibamnandi ngoba nje isandla simnandi uyaqebula ipoto hayi yabo amagwinya phela kwakune container esasiqala nabafethu kamnandi le container sayiqala sathi sifuna ukwenza ibusiness ngabagqugquzela abafethu ngabafundisi ngathi igunya liphela kanje vele already la nesitolo yabo lidayisa amagwinya desimama yaba yikho into engalidayisi ngafunda kanjalo pheka igunya ngihlanjwa lenjalo tshela ukuthi kuleyo container ngangishaya dayisa amanqina ngitshela ukuthi lenziwa kanje inqina ulithi phuma usudi ihamba kanjani business yathu uzama ukulivula ibusiness engizama ukungisupport lapha no asitholeni abantu mfowethu abazokusiza mfowethu abazokwazi bafowethu igama lami uprofessor ngwamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sakabheka umthetho sohlangothini kaManilakazi mangabe uyafisa ukusiza lensizwa lemfowethu ezokwethula ubufakazi obukhulu kangaka kwi-MPTV1 bafowethu lensizwa ivele ngeshiya eyidakamizweni engahlangana naye ihutshwa iforum kwathi kumele ngiyibambe ngathi no ngeke ngikwazi ukubulala ubhabhu ngeke yonke into isikhathi umuntu angizombamba ngathi mina ngeke ngimbamba futhi siyacela if ufuna ukusupporta lo mjida lo nathi inamba yami 0815135606 inamba yama calls leyo kuyenzeka ukuthi angishayela ungangitholi ngicela uthathe nathi inamba ya WhatsApp ngoba uWhatsApp imessage yahlala ngiyakwazi ukuthi ngibuyele kuma message wami ngicheck 0712817509 nayi futhi inamba ya WhatsApp ngiyayiphinda 0712817509 eyokufona 0815135606 yabo mfowethu inamba lezo manje ukuthi uyafuna ukusiza mfowethu umfowethu ngokuncane mfowethu okuncane singakwazi ukuthi sikufake okugcina kumenzela ukuthi impilo yakhe ishintshe siyambona ukuthi ena uzelwe kabusha i-energy yonke into energy ngiyayithola Saturday ngiyobhabhadiswa ayimnandi uyobhabhadiswa ngoba bekumele ngibe khona la yazi engathi ungaba khona yazi manje nami icabanga ifoni yami inenkinga ngiyamuzwa umuntu mayengifonela mina ngimuzwa nginosigedlembo kwamanje kodwa ngiyazama nje ukuthi ngithole nami yabo izinto zilunga no kuzolunga kodwa kuzolunga manje nanku kumbuzo omkhulu umuntu owufika naye lapha eThekwini wesimame yena umshiya kanjani Nkosiyami ave ngimdabukela ngihlezi ngimgqugquzela angihlezi ngimgqugquzela udadewethu athi ngizoya phela ihunga uyena owayithenga cabanga ngoba ngani umuntu wakhe wayiphansi mashobana nayo into angamthengeli yona athi uthenga imetadone ethengela umama imetadone yizwa leyo nto ukuze ngeke iwonga efuniyeke phela intombi yakhe ayibona lento nawo sephanta njalo hayi kube yimina engicela le metadone ngithi aningishayisa ayibona leyo nto yazi la emaphareni kunomncikiselo kakhulu yabo leyo nto kumele uphantu uyimele hayi awuvela uzenzele nonke kanjani hayi ngithi hayi bokushayisa imetadone hayi ngicishe ngosuku lokuqala hayi ngolesibili yena uyayiphuza uyabheka uyayiphuza ithi yenzelani le nto yazi izokulimaza le nto le izokulimaza afetha ngempela athi hayi nginciphisa uArost afuna idosa yami ibe nkulu yabo leyo nto ngosuku lesithathu avela ngishayisa iphuni ezothu yazi ngathi ngiyayiphuza le nto azange ngiqale azange ngizwe uArost hayibo ngathi uthi nginciphise njengaye ngijove once a day ngajova once a day ngakusasa ngavuka ngaqalekile yabo mawuvuka ekseni vuka ushawa uArost qaleke ngempela kodwa ngoba ngayizona ngangiphuze lento ngavuka ngaqalekile nge right phinde ngayiphinda ngakusasa
yilapho ngagqugquzeleka khona ngathi hayibo kuyenzeka kuyaphileka hayibo wow mina imetadone ngayishaya u3 days ngayekela mina ngagaxela kwethiki kodwa umkhuleko futhi wangisiza ngaphinde futhi ithiki ngathi ngiyiyeka nayo ngayiyeka. uSathane wayazi kunalento ufuna ukuyi-understand uNkulunkulu noSathane. uSathane waba late kuwena usuze waqala enkonzweni. Yabo le nto sengise ngasindisa wathi mayehlanyisa wavela wahlanya ngensindiso. wahlanya ngensindiso ngoba ngamamukela uJesu lela sonto ngathi ngiyamamukela uJesu abe umsindisi wami. Amen. Athi ngoba umfana wami useyivezile kumina wayiveza ubuso bakhe walwa hayi sengiyabazi lobuso bakhe noma ikephi. Yes ngoba even nalapha phansi kwebridge iyithi lento ingihlanyise awulala ebusuku. Ebusuku nje ngiyashumayela thiwa hayibo umenze yabo baya understand ke laba esihlala nabo ngoba bayayisebenzisa nabo thiwa hayi ubanjwe imba inkomo angizazi imba inkomo zandla ubanjwe imba inkomo izinto zasebusuku ezibandayo libanjwe ithi ukuthi ungalala mina ngiyoshumayela kuze kusi. Hey bafethu uNkulunkulu isiqalekiso ningayibizeli imali impande yesono wena uzothi ufuna ukubulala umuntu kanti awazi ukuthi uyibizela isono kwanakho ukuthi uzophiwa imali. Yayibona leyo nto uzombulala lo muntu wasuthola ngithola imali cha mase uyitholile leyo mali yazi ngeke uze uenjoy izovela iphelele ezandleni kodwa unembeza uzokushaya yabo. So manje isono sivele sizakhele kalula thina kalula nje kalula. So manje nje ngiyacela nje ukuthi ningayibizeli isono bafethu iwungiyayekeka asikho esonweni kwakuthiwa Adam noEva baba sesonweni kodwa uNkulunkulu wabahlenga wabanikeza wabaqhubeka wabathanda. Yayibona leyo nto. So manje bafethu asingayijaji bafethu kuyaphumeka emawungeni kuyaphumeka kwethiki kuyaphumeka ematshwaleni uNkulunkulu uyasithanda ufuna siyeke zona lezi zinto ukuze sibone ukuthi siyakhazimula sibahle iwungi ivele igqibe angazi ube yini nami ngangiyinto ngangazazi hey uNkulunkulu bafethu uyamangaza. So manje bafethu nginejoy futhi ngisazoqhubeka ngibe nethemba nabathanda ukungisupporta kuleli business engathi bangangisupporta because okwamanje ngisahlele ekhaya ngisayihambela inkonzo ngisayikhonzela uNkulunkulu ngiyobhabhadiswa ngomgqibelo. uNkulunkulu enamandla nje ngiyafisa engathi angangenzela okuhle kodwa mawucabanga mfethu okuhle yini kumele yenziwe abazali abanezingane ezidakamizweni mfethu because siyafisa ukubona le energy kubantwana bethu abantshontsha uSathane. Mina into engiyibone ilento le uthando yabo uthando iyona into edingakala kakhulu. Ingane zenu zila emaThekwini mhlambe uthando esinganiki lona esingalitholi emakhaya sigcine sesibalekela la emaThekwini because sifuna leya joy sifuna lobumnandi sifuna le njabulo sifuna lo leyathando lesi. So mase abangani bethu sithola yonke into kuba mnandi siyahleka into esingayitholi. Manje ingane zethu lezi esimadanzeni asinikeze uthando sikhombisa ukuthi siyayithanda. Yebo leyo nto ithi ifika ingane yakho uyamukele ngezandla ezimhlophe ungakhuluma okubi ukhuluma okuhle. Umntanami wabuya ngiyajabula hawu ngizohlala yabona nje ukhuluma okuhle ngizokwenzela ukuthi umntanami shintsha empilweni iba nethemba because manje once to judge umuntu uzoyibuza yena eseyedwa hawu sibanibani why enza so why ngenza igcina umuntu ese because uthando nje kuphela. Manje uthando sidingayo thina la emgaqweni because uthanda azange sithole saze sagaxela edakamizweni kuqala. So manje ngiyasihleli nabangani bethu asibagxeki kuba mnandi ngendlela eyisimanga because akekho sijajayo noma ujajwa kuyahlekwa. Yebo lento ile yajo ile yakuthanda le yavava room emnandi. So nasemakhaya sayidinga lo thando ukuze senze okuhle nisifudumeze nathi siqhubeke sinifudumeze ngokwethu ukuthi siyayisinalo ugqozi lokushintsha. So uthando siyalidinga nje uthando khona bathi uma ingane usuyithanda kuze kwakhona nakho lokho kuyayibulala igcine iphelele emgaqweni. Ya kuyenzeka uyenza kanjalo ilezi mhlambe kuyengathi igcine sithi uyayidodosa mhlambe nganje nje mhlambe ukuyitotosa kakhulu angazi kodwa abazalwane engikushoyo nje ukuthi mina uthando siyalidinga
asimele sibajaje abantu ngokuthi wena uyiphara uhlala emgaqweni this and that and that. Cha, wena usengashintsha njengoba uyiphara usengenza ukuthi nokuthi wena njengoba uyiphara uphiwe ubusisiwe uyathanda uNkulunkulu asoza kulahla bonga uphile lento esidingayo nje kuphela. Don't judge webaba, singajaji thina samaphara lento yasilimazi yasicindezela webaba ngoba iphara uzothi alijaja kusasa ubone selihamba ngoMercedes kade ulijaja zolo lokho yabo because lo lathanda ulikezanga liyaqhuza loyamuntu. So uthando siyalidinga bafethu thina silala emgaqweni siyalidinga uthando sihlukumezekile empilweni zethu kabuhlungu kodwa uNkulunkulu uyasiduduza ngoba sinethemba. Ngoba usuwala lendle nje akwenzeki nje ukuvuke uphaphama uthuka ukuthi yimlo. Wena hayi bo ngiyenzeka angilali even nasebusuku uNkulunkulu abathanda abantu bakhe angilali kulo sigedlemba wami ke sengidlalela iredo vele ngivuke ebusuku ngabo 12 ngiphaphamele ngivulele ihighway ngidlalele nje ihighway ingoma zokhola kamnandi vele ngibona isikhathi sesihambile sekusile nje ihole yona kamnandi nasesonteni kade ngibonga nje uNkulunkulu ngosomluko kwiprayer athi ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi uyangithanda uyangikhazimulisa yabo kube ngathi ngumuntu osebenza ungathi usengiphila umsebenzi engakangiphi cabanga engakangiphi umsebenzi engakangenzeli lokhu okuyimangaliso zakhe kodwa nje sengiyakhazimula ngani ngethemba lakhe ngomkhuleko wakhe nje baba. Wekwaba nayo ntombi yabona ke ngalapho kwesifazane bengibonisiwe ngithi hayi kodwa nje angigxilanga kakhulu abantu besifazane kunabantu abakunukayo baba lapha emgaqweni awukaze nikweza kwehle endlebeni zakho lokho. Kuke kwehle phela kodwa mina angazi ngisho kanjani ukuthi mina angithandi ucikela omunye umuntu phansi yabo umuntu mangimthanda engathi ngiyamthanda ngimenzele okuhle so manje ngikwazi ukuthi ngizothi sesiyathandana yabo umuntu momthanda engathi ungahlezi umjabulisa ngaso sonke isikhathi manje angazi noma ngibe ngitshele mina ngithi sothandana nalomuntu kodwa manje yabo utholani yini emkhombisayo ukuthi ngempela uyangithanda lo mfana yabo izenzo zakhe indoda inhle ngeenkomo zakhe yabo kanjalo nje so manje that's why ngabangigxilanga na because ngisaba ukuthi uzo affecteka mhlawumbe uyayibona leyo nto so manje ngifuna ukuthi mangithi nje ngimthatha umuntu osifazane ngibe sengazi ukuthi yabo senze into ethile future yami wena ngikubona njengoma wengane zami mina ngikubona nje ngiyabo nje sakhumuzi sibheda yayibona leyo nto kuze kuphelele la ubala yabo kube injabulo nje yodwa so manje nje that's why ngingaba mningi lapha yakho ngisaba lokuthi uzogcina sephatheka kabi usibanibana yayibona leyo yebo so manje nje ngiqale ngathi nje ngithola nje umuntu wesifazane senze nje into qondile nje siduduzane sakhane mangeza lapha uyakha nami mayiluza lapha nami ngiyakha yabo weke waboshwa future anginange wesivile ngaje kabe kuyisela la kethathe kwi siselini CR kathi CR ntshontshe ka Shoprite amaphilisi seyingawonke esabheka uzowenza amaphilisi eyingane wona bezayo ke lapha eShoprite nalawa awe nina nazo izinto esingazazi nje ya ngithola ukuthi ngizovela ngene nje ka Shoprite kamnandi gqokile ujazi wami jacket wami lapho basho baluse sale esibhedlela ibe yaphantana thathe ngiwafakela ngosuku lokuqala hayi ngiphume kamnandi lingangiseshi security ngiwadayisa tshela ukuthi ibhokisi lilodwa lu 240 hawu lilodwa nenye into yokugcoba hayi amantombazane eyishubhanyane 150 angithi ngidayisa lezo zinto ezo2 sengithele mhlawumbe 300 ukuthi bayakhala ke labantu basemgaqweni ngizovuka no 150 kanje hawu ngiyabuya siyaphema kamnandi mhambe ngakusasa super stars banjwa hayi ngithi ngiyafaka shothi ngithi ngisithenge troll kanje yabo naye la shaya of lamaphilisi esengifakile la kanti ngiyabona ukuthi pheshe uniform yaka Shoprite ngijitha yabo shothi kade ngilandela ngingananga nje lothi hayi mhlawumbe uyayiqoqela kanti sengimakile shothi lapha ngiphethe ngisho nemali yokuthenga ke something vele ngiphume kanje sima ngiphuma nje athi ngiqhamuka lapha kwama kanje la ama security manje
Asengijame. Novalo luthi gugu phela lento ngiyabo ngitshontshile. Inhliziyo neca. Inhliziyo neca. Gugu. Engithi mangifaka wena phamisa izandla. Hayi wangisela. Uyengathi abatholi. Bese ngala ngaphambili ngishafile la ngaphambili. Bese ngaphambili. Yini le ndoda? Seniphezulu, manager. Ngangena kwi-manager ke lapha. Usheshe izinto ey'ngaka. Bala ngakusasa ke ngangithi ngifuna ukushaya isikhosi angempela. Yeah. Amaphilisi lawa ayo-2 lawa ngangisho 240. Impahla yokugcawa ngitshela ukuthi bayabala kumele bese bebala lezi zinto zenza u650. Mawuyithenga le store cash. 650. Yeah. Dezenza. Ngathi sekufonela amaphoyisa sengilanda. uNkulunkulu akuthanda futhi wavela wangigcina sesi-R ngangayisi eWestville azi uNkulunkulu indlela akuthanda ngaba ngibuka ngakusasa ngibuke esi-R sengiyokhuluma icala abafethu yezo eWestville yezo gibela uwola iyashuka uwola khamba kwasani mawungena lutho kuwola iyajumpa ngoba abafethu befike beshaya ngezinto lapha yabona nje ngento zabo kanti uNkulunkulu uzongisiza ngathi ngithetha nje icala sithembisa cela na rise up ngathi mangisondela wenze kanjani hayi bengitshontshile ngavuma yabo ngavuma konke ngiconfessa nje ngitshontshile ngenzela iphutha kanje ngoba ngiyifuna imali yokuthi siyiphilise yabo leyo nto lale emgaqweni kanje ngisuke endaweni ethile kanjani kathi wayicala lakho ngizothethelwa ngaphandle lo-attend usuku ngangaphumelele wesibili wangaphumelele themba laNkulunkulu attend kodwa lecala ngal-attenda once ngagcina ngale-attendanga no kumele uhambe yolokhu uyozwa ngiyozwa ukuthi limi kanjani ngoma bebakubamba ngemofothashi la lokishini manje ugibela ukuze ngisuke la ngoba kuyimanje nje ngigibelile ngize la imasentana nje amancane bengingatholile ngathi ngizala nje ngethemba likaNkulunkulu no hayi ubona abantu engibathanda uyazi na ukuthi mawakwadlula kuprofessor vele kungabi nawo prophet yabo mfethu mele ulokhu mfethu mele sizame ukuyilungisa lento yaleli cala cause mabe bekuthole ngemofothashi straight to Westville ntwana waluthetha usulithethela ngaphakathi ngoba awukaze uzoliqula into yabona mawungaya manje ufika ubatshela hayi bengade ngibhema idakamizwa kodwa manje ngiphumile idakamizweni bengade ngisalungisa impilo yami ngangade nginecala lengimele ngingakwazanga ukuthi ngili-attend ngicela ningicheckela lona bazolichecka bekunike enye idate ubuzo attenda uqhamuka ngaphandle trust me my bro bazokudedela yabo ngoba hlanjulule zonke zizohlanjulula ngoba manje uzothulungisa impilo yakho kanje ebese ke ephinde usathana kubuyisela lapha yabona nje akulunge mfethu akulunga yabona nje uNkulunkulu hayi ngiyabona mina uzongisebenzela uzokwenzeka vele ngithi mina nje hayi ngiyacela vele ngithi sekwenzekile ekuthatha amaphoyisa ngwajwayele lapha eCRA no sizoyilungisa indaba kuba siyatholana kuma-social media izoba lula lento le ngoba ngifisa ube khona nje njengobhabhadiswa nje mfethu kuba nje atholakala kuma-social media kodwa ngiyazi wena nje uzongisupport no hayi ngizoba khona bafu mina ngiyayithanda into enhle bafu njengoba ngishilo nangale siyasikhathi nisahlala emgaqweni ukuthi umnyango wodwa sengizowuvula mina umuntu othi ufisa ukusizakala yebo indaba yabantu abafuna ukutotoselwa emgaqweni fuck off uNkulunkulu kuhle kodwa uzobona uzoqhubeka uzondlondloba lokube ngaka so manje abafethu yini ngimele yenziwe uthisha mhlawumbe ukuvikela isimo esinjengalesi ezikoleni ukuthi ingane igcine kweledakamizweni noma yini emele yenziwe umphakathi njengoba nje uthola ukuthi kunomndeni kushona uma wakhona kushona ubaba wakhona izingane ezisala zodwa umphakathi ngamele wenze njani ukuvikela lezi ayingane ngokucabanga kwakho ngokucabanga kwami lento engangisho ukuthi i-support ibaluleke kakhulu singabalahli cause nami I was one of them emphakathini ngisho abazali ngashiwa nje abazali bengihlala ngihlala nogogo washona ugogo washona umana
kuyimina engimdala hlala nodadewethu nompowethu bamthatha udadewethu ayohlala ehlobeni ngasala mina nekhaya sekuyimina engisele ekhaya nomphakathi ke sengisele nawo manje so ngazama ukuyimisela ngathola itoho ngasebenza kancane kwasho ukuthi ke yazi ke emphakathini kuthiwa even nomakhelwane abakufisela into enhle hlala nomakhelwane kwenzeke igemegeme ngibona because azange banginike leya support yabo ngagcina sengikwela edakamezweni so manje umphakathi mawubona nje umuntu osele yedwa emphakathini noma osazama ungena edikezweni abamnyali bamnikeze iluleko bamnika uthando bamnika support bamfukamele bangamjaji noma ethi afuna ukufisa uqhubeka nesikole bamenzele yabo kungabi nokungabaza bamnika ithemba noma athi umuntu athi hayi mntanami ngicela ukuthatha anginamali kuzokwenzeka hayi uzoyithola imali ngosuku oluthile iba nethemba nje umjabulise so manje sayidinga nje support kulabo abakhulu abafethu abangasenazali mhlawumbe umuntu agcine seyilingeza edakwizweni angayenzi leyo nto leyo akakhulumi nomphakathi akakhulumi ukula esifubeni akukhiphele ngaphandle angagodli because mayegodla uzomlimaza agcine sewela edakamizweni so nami ngoba zange yabo support le ngagcina sengiwele emadakamizweni support umphakathi wavele ngoba ngathi uyangijikela wangibona njengesela wangibona njengesoni ngingoni ngumuntu ebambela amatoho emajardini because ngangazi ukuthi ikhaya lami phela lona engisele nalo la kule ward alikho elinye ikhaya so manje ngingawuntshontshela kanjani kodwa kwasho ukuthi ngoba ngibheme idakamizwe iwonke bazothi uyisela noma uyiphara ungonanga gcina sekuthiwa untshontshelile noma ungantshontshanga abaningi abafethu abamaphara abashawe balale ebhedlela bafe abanye bengantshontshanga ngoba yini kuthiwa uyiphara inesigcwagcwa lento inkinga so manje sibasupporteni abafethu singayijaji sayidinga support gcina usulahlekelwe umphakathi sulahlekelwe abangani sulahlekelwe umndeni sulahlekelwe yikho konke nakho usuphelana la eThekwini ile ya support lese esingayitholanga ekuqaleni masupporteni masingawajaji ukuthi uyiphara ungamjaji umuntu ngokuthi ulale emgaqweni ungamjaji umuntu ngokuthi uswele ayidingeki leyo nto iyasilimaza leyo nto sabantu bakaNkulunkulu iyasihlukumeza sigcine sesilingela kuSathane mase uSathane ajabula ke sesikena because ilawa amazwi wakhulumile abuhlungu awaSathane vele awakhuluma ngamazwi amnandi akaNkulunkulu akhaya ukumjabulisa umuntu azomakhe egcineni abe sibonele esihle so manje support sayidinga thando siyadinga emphakathini esikoleni kuzo zonke indawo support nothando mangase nje sibambe kanjalo isizwe esihle samadrasi sophela soba isizwe esibonelele esihle nje uthando nje kuphela esidingayo nje nesupport konke kuzokwenzeka once umuntu wamnika leyo nto uyaba nalo ithemba and futhi ngoba uyabona ukuthi hayibo lo muntu uyangithanda ngempela hayibo uthi ngamphoxa yabo uSpanibani azangenzele ukuthi hayibo Spanibani hayibo ngempela ungithengele ifoni hayibo uwenza ngani yabo ukukhombisa lokuthi uyamthanda ayibuza ayiphendule naye yabo naye uzogqugquzeleka uzothi hayi ngeke angishintshe nami ngiyimisele njenganayo lento oyenzayo professor uyeka abafethu usupport abafethu njengokuthi mina ngisupport abafethu ngifuna ukuvuza ibhizinisi lana yabo leyo umuntu aqhugquzeleka athi hayibo ngempela uprofessor lento ayenzayo yinhle aqhugquzeleka nami ngibe nalo ithemba yabo leyo nto isupport nothando nokuyinikela committed kwinto oyenzayo ube committed othandweni ube committed kumuntu ungamjaji yonke into kuyona ube committed oyenzayo uthando so manje support nje bafethu yona ehamba phambili nothando and uNkulunkulu akazange silahle wasupporta namanje futhi usupporta ngokuthi asiphilise siyaphila kuyimanje is that support esithola kuNkulunkulu nathi ke asisupporteni singahlulwa ilutho uNkulunkulu nakho ukwenza konke thina singahlulwa yini isandla sinakho konke uNkulunkulu uthanda zonke idala zakho kunezidalo eziphilayo abantu abahleli mawuche bagula ngengqondo kodwa bayaphila mase wena uzojaja futhi no ayikho lento izinto zakho uzubona ngathi zimnyama zingalungi yini uyagxeka awakhi uyabhidliza yayi unjalo nje njalo nina bendlondle nophapha ekhanda kamenze ndabalelo umuntu omemeza ngathi yakhalela ukuthi igula la jama lichithekile
Hawu nina bakamBhudu Bomvu njengegazi, nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo lemhlabeni impedule, nina bentule bande ngodonga kwelakithi kwaBheka uZulu. Bafowethu insizwa le ubaba akusamanje nje sikubize nangobaba ngoba igama laseyidakamizweni lelo. Kodwa likhona usithembiso akacenga. Yes, Sithembiso akacenga. Born again. Nawu usithembiso cenga akusamele ukusibiza igama lemkhuba la. Usithembiso cenga uzelwe kabusha bafowethu siyacela bafowethu ukuthi nimsupport akwazi ukuthi lento le ayifisayo ibe impumelelo. Bafowethu uhlelo lo lethamele iHow I Ended Up in Drugs okuhlelo noma kuyingozi la silanda khona bafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni nesikwenza lokho mangilungana ngqono ukuzama ukubhula umlilo la ungakafiki khona sivala imbobo yokuphuma sivala imbobo yokungena sivula imbobo yokuphuma njengoba nibona nje ukuthi bayanda abantu abaphumayo ushilo futhi ukuthi uyabonga kakhulu ama viewers eMPTV1 ngokuthi uthema ifike emphakathini bafike bamumukela ngezandla ezimhlophe bakhohlwe khona konke ababekade bemehlulele ngakho bamsupporta ukuthi azalwe kabusha bafowethu ke lawo amandla enu akuwona amandla kaprofessor akuwona amandla kabani ukuba khona kwenu la ohlelweni nilibuke nishare ni spread uthando nikhulume nabantu nikhulume ngalo uhlelo lokho kwenza wonke umuntu sibe in the same WhatsApp group sonke manje sicabanga ngokufana sonke abantu abahlala emgaqweni sibabona ngokufana sonke siyabafisela manje ukuthi bephume ngoba wonke umuntu useya understand ukuthi inkinga engakanani lebhekene nalabantu because omunye umuntu abantu bebenga understand bekuyithetha how ingane yahlula mhlawumbe iyalo ziningi indlela ongena ngazo edakamizweni siyasabeka phese kuba njengesigebengu isigebengu uzontshontsha into yamethile kanti umuntu na uyaphila it's just ufuna support umuntu ongamxwayi akhishwe laphana emgodini because umgodi lo omnyama kangangoba mokwangena khona ayiduphuma ngokufa mawuphuma ukhubazekile kusasho nje kade ngitshela nje umnqobe ethi kunamntombazane ethi unana ishonile ngazi nomunye umfethu bengibazi labo bantu ngiphila nabo emgaqweni bashonele emgaqweni idakamizwa uphuma ibhokisi futhi mawuphumile uphuma ukhubazekile kumele ubonge mawuphuma uphila kumele ubonge because kunomunye umama wangifonela wathi ingane yami iprofessor siphumile edakamizweni inkinga isela umqondo uphambene uthi uphunga impukane ezingekho so uyayibona lento ukuthi ngisho usuphumile khona kodwa uyasala nezibazi zakhona usuke ubusisiwe ngempela mawuphuma ungenamiyocu ngakho ke bafowethu uhlelo lolu asidlali la mawucathi kuyadlalwa kudlalwa la ukuphela kohlelo emhlabeni jikelele olune information ebucayi ebucayi ngendlela yokuthi izinto ezikhulunywa la izinto ongeke uzuyibone endawo izinto futhi ongakhulunywa ngazo ngisho kuma radio stations ngisho kuma TV amakhulu izinto okumiwe phekwazo ngenyawo because isizwe siyabhubha siyabhubha manje futhi siyabhubha kabuhlungu silimaza umuntu ngaphakathi silimaza umuntu ngaphandle ngalezi zidakamizwa ehlungu manje alisekho ikusasa sekuze kungenwa nalento ekuthiwa uyayimixa no nemenite kanje lokho lento abayibiza ngenceke lokho ingane ziyabhubha ileyo leyo kuzohamba kuthiwa manje iyouth yamanje sinesifo senhliziyo yini because leyanto ukushukela we-drink owomuthi kungena la ingane sesineyouth overdose phansi siquleke ka-overdose futhi kanti it's not good ayikho healthy manje nje yabo siyabhubha isizwe siyabhubha manje bafethu sibanikele uthando sibatshele sibayale ingane yakho uyigade uyiqhuquzele maye esikoleni uyibheke izifundo zayo yenza kuphi nalokhu because manje ikhaqeka kalula because ifuna ubumnandi and futhi nezinto yabo kuloku mnandi kanti kuyabilimaza manje nje gadani ngempela ukuze sibe nesizwe esihle esakhekile ingane zethu siyithande siyilande emadolobheni siyilande kephi noma uthi uyikephi lande ingane yakho ibuyise ekhaya uNkulunkulu uzoyisiza
ngokuthi wena uyimisele ngokuthi lolo thando nalo uthando lwengane lakho lona thando lokuqala ozolenza nje ngokuthi uzomlanda la edrobheni. Cha mfethu idlamaningi esakeni masubuku wezwafika la okusho ukuthi idlamaningi esakeni igama lami nguprofessor ngingwakamkhize ngidabuka phansi kaNongoma esigodini sabhe umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi. Mangabe kubuqala ukubuka uhlelo lethu ngale episode siyacela ucindezela subscribe button ucindezela nebell ucindezela kwakhe ibell kuzokubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi makukhona esinye isiqephu esisiposayo izokenqeza ocingweni lakho uzothi mawungena ngaphakathi bese kuzitholela isiqephu sangalolu suku ngakho ke mina sangincenga